iwi tahu anak-anak na tulinannya mengi tunya tahu ni tini lo mul ni tinlan ni pakai waju jaju na dene ri singero na naik makanan na pede jengki gamatu sementara tomato ai pura ni na pede cengi magi na dene lia waju ri tomato ai made na ti pacelo bila aga senya ko bila puncak mana ka dene pacero tomato ai na pian penting pura na balu galu na masikola dia na jaji mandre na nasaba angkatan na pandri na pasala inuna na pasala tindrona mana ka dia nang kau pace induk mo na 10 ni waju na lina dia penalang ka nang kawalan naji na liang waju induk na aja mutar singgung dapat dia tu gato mapakor dah mega ni waju na lina mo nang kanan na liang waju matuan na dito dia penang kana mo nang kan liang oto ni oto hatang na liang oto plastik mo na pura lihat biasa oto mak jalo dia na liang oto na liang no pidayano di nalian oto ni guys. Ini masalah. Maka dari Nabi Muhammad SAW birru abaukum tabarrukum abnaukum. Pede cengi dua itu pajajamu na pede cengi itu kutu matu wijamu. Cocok ni tak? Nabi Muhammad SAW pede cengi dua itu pajajamu birru abaukum tabarrukum abnaukum. Pede cengi dua itu pajajamu na pede cengi itu kutu matu wijamu.